for what the Rabbi Rossi already said. We are here to express, first of all, our solidarity to the people of Ukraine. Kendit threat ki pai bak Kristan bat kham tam ki pai bak Katolik ki badan hak kelang saudang cakaneka perthai hadin ba yosngau ya kaneka ka khubor ha ka ba une upadar ubana po Jerusalem utmu ban le nak bentaki kon Israel ki ba ki leno Hamas ki lakit nab yaki une upadar ha ka ba Pope Francis ula thong ya u bon khmi ye ki Kristan ki Katolik ki ba syang basa po kari Israel Lebanon Syria Cyprus terter ne upadar haka jingkran jong u men ka khan reutari ubnai Oktober usnam arajar arpulai bat ki lat pathai kubar changari Italy upadar ulapla ya ke kaba amla ban moddor shu bat kata ka jingpla jau ne upadar ya ubala tip kerteng kumutau Kardinal Piers Battista Pizzaballa kalang bauang nakaliang jonga ngala ready banyak keliang bat ki leno Hamas nakabentaban pilai luit yaki kalong kena jangkari Israel nabaki leno Hamas kila kidnap yaki nadu basdang jokne katma nadu kah nyau terik ubnai Oktober usnam arajar arpolai ngalayele kat bala banyak kontak bat ki leno Hamas Henry kalang kabajuat ban kontak yaki naba om dan lat dan linti link baki social media ban kontak yaki kine gide kita ki jingkiran chaune upadar haki lat pathai khubor jangkari Italy susuru ne upadar ulaang kabak kongsan ban pensange ya ka jingyele thma hapdang kari Israel bat ki Hamas kadai kalong bakari Israel kadai ban yele kabala ban yo yaki breu hak baki leno Hamas kila kidnap yaki upadar ulai itu baki leno Hamas kila kidnap palat ars pangut kinang Israel banap deng kita ki ars pangut ladan kebakat tu kan nengut kidai ki kelong kena jangkari Israel susuru upadar ulaang kumba arajar praspa tamud kidai kinang Palestina kibala yap nah pokanang ba Gaza hadin bla terbom dak sipai jangkari Israel lingba ki jatma palat sipawa jarungot pat kinang Palestina kidai kibala men saujur Henry nakali yang cakari Israel pat kari Israel kala dona iki men simbreu palat khalai spangut bat kumbasi hajar tamuat pat ki Kristan ki bedeki nang Palestina ki shu shong rebe hapo ka yeng mane ke badan po not Gaza hadin bek syapting ban mi nak kata ka yeng mane na batang shumi ka jingyap yaki kala ap lupa